Arttan su geldi. Arkadaşlar şu bölge bu. Туғандар, неге ушундай да мына каналды таштабайт, мына кара каналда ашып атат. Көпүрөдөн ашып атат каналдан. Неге ушундай да каналды таштабайт? Бирөө шланги салып кетти. Бурлон шланги бар экен, киниккен билбейм. Ой, не, раштар жақын. Odogosunu arıp çapkanı gitti az az. Oy, bakasın yanlar. Oo. Туғандар мына ескі мектептің алды. Канал. Арағылы, каналдың тасындағылар етят боғылы. Ана шланг var da. Gel gibi buraya şöyle gel gibi. Ona meydan bir yana su gitmey etat, anaktan su ötelmey, üspet etmey etat su. Bir yaktan gelgen su, turbadan ötü üspet etmey etat bir yana. Burandan narağında meme arık içine de oşançı su gitmey etat bir yaktan. Çoңсайда мынау фит келіп қуадалып қалды мына виза көпірегөч. Дәш баяғы қарасымақтың үстіндегі. Мамакеев жақта. Seneke çaldınız mı? O dejukalarga çaldım.
Mına короче жер кылып алган жерде. Кодобуштун аркын чекесинен чеп кетип, о үйдө ылдый жака түшүп кетти. Батма жеге бизге ылдый тарап жолго түшүп кетти. Мына жеп кеткен. Мына жерде кодобуштун аркын чекесин тегиздеп, мына терегейип жер кылып берген экен. Мына тосот азыр эми сел келгенде. Мына кылган туура эмес да. Мынакта эми бирөөнүн эгини күйүп жалпы болду. Мынакта бирөөнүн эгинин бузуп кетти. Үйлөргө кирди буякта. Үйлөрдүн алдыларына. Бегелакан үйүн түшө. Мынакей ак тилек немеси эс алуу жайы. Машиналар жалко болуп бере. Мына садик баягы. Саат. Yakta selde düşüp ketти. O transformatör ölçken aşat. Böyle ülken. Zaborlar var lan nededir. Buna maşinalarda Antara koyup de. Sanatoriya жак. Караксмак сайын о. Нерде бирөө сумка сагып келиптир. Мына кийимдери полный. Мына сумкада экен. Өтө көп кийимдер. Кроссовкалары бар. Кимики болсо ошол жерге жайып койдук. Мешит. Мына жерде кудугубуз бар эле. Жактары жакшы эле. Жерге чейин кирген. Айнектен кирип кеттирди. Суал көчкөн Ахмат ака жактагы. Айнекке чейин жеткен да сен.